саламатсыздарбы? Анда чекмен баштай берели. Биздин экспертибиз да кошулду. Кыргызстан быйыл маанилүү тарыхый мааракени белгилеп отурат. Бул Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл толду. Улуттук банк бул датага карата жаңы монеталарды чыгарды. Бүгүнкү эфирибиздин темасы Кара Кыргыз автономиялык областына 100 жыл аттуу монетасы тууралуу сөз болмокчу. Сиздер менен мен Асель Акматалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Жана биздин эфирибиздин студияда коногубуз Күмүшай Артыкова биринчи жолу эмес, көп эле жолу биздин эфирлерге келет. Улуттук банктын акча менен иш алып баруу башкармалыгынын башкы экономисти. Күмүшай айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Күмүшай айым, анда эфирибизди суроолордон баштай берсек, анда ушу жаңы монета чыкты Кара Кыргыз автономиясынын 100 жылдыгына карата. Ушул жаңы монета тууралуу кененирээк маалымат берип койсоңуз. Жакшы болот. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жылдын 20 августунан тартып ушул жүгүртүүгө Кара Кыргыз автономиялуу облусуна 100 жыл аттуу күмүш коллекциялык монетаны жүгүртүүгө чыгарды. Бул коллекциянын монетаны көрсөңүздөр болот. Жакшы экен, кызыктуу. Бул монетанын алдыңкы бетинин негизги элементи болуп, бул жерде ушул Ала Тоо тоолорун чагылдырган 100 деген бул деген сан дагы улуттук орнаменти жана ушул чексиздик деген белгисин дагы ушу маалымдайт десек болот. Анан астында жыл деген сөз бар. Монетанын жогорку бөлүгүндө болсо Ала Тоо тоолору, ал эми монетанын ылдыйкы төмөн бөлүгүндө ушул биздин улуттук символубуз ак илбирстин элеси түшүрүлгөн. Монетанын номиналы 10 сом жана монетаны тегерете ушул монетанын аталышы бар. Ал эми монетанын арткы бетинде болсо дагы так ортосунда бизде Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Анан ушул гербти тегерете ушул биздин стилдештирилген Ала Тоонун тоосунда кезиккен татынакай гүлдөрдүн сүрөттөрү түшүрүлгөн. Ошондой эле монетанын чыккан жылы, бул жерде 24-жыл деп турат. Монетанын металлы, күмүш деп сапаты түшүрүлгөн. Ошол анан Улуттук банк деген жазуулары дагы камтылган. Бул монеталар болсо ушул атайын ар бир монета кутучаларга салынат. Кутучалар дагы сапат сертификаты менен кошо тиркелип, 4820 сомдон сатууда бар азыркы учурда. Ушу жаңы монеталардын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берсеңиз, кандай баалуулуктарды берүүгө аракеттендиңиз? Ошол эле дизайнда болобу, кандай талаптар болду ошо дизайнерге, кандай ушул чагылдырууда? Биздин ушул президентибиздин жарлыгы чыккан болчу былтыр 23-жыл октябрда ушул Кара Кыргыз автономия областынын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлык чыккан. Жана ушул юбилейлик мааракенин алардын планына Улуттук банк дагы өзүнүн салымын кошуп, ушул 100 жылдыгына карата ушундай юбилейлик монетаны чыгарууну сунуштаган болчу. Бул монетаны деги эле Улуттук банк тарабынан темасы бекитилет. Андан кийин ушул сүрөтчүлөрдүн арасында деген ушундой сынактар өткөрүлөт. Сынактардын жеңүүчүсү ушул Улуттук банктын банк башкармасы тандалат тарабынан жана бекитилет. Андан болсо ушул эл аралык сынактар өткөрүлөт зээрканалар арасында жана ушул мисалы биздин ушул күмүш монетаны Казакстан теңиз сарайы жасап чыккан. Алар утуп алган ушул сынакты. Андан кийин бул жерде бир нече эскиздердин арасынан эң татыктуусу тандалып чыгарылып, анан бекитилет. Деги эле бул ушул монетабыздын дагы бул баалуулугу бул тарыхый окуялар сериясына биз тийгиздик.
жана ушул эмне үчүн киргиздик, анткени ушул 1924-жылдагы тарыхый окуя бүткүл биздин кыргыз мамлекеттүүлүгүбүздүн эң биринчи ушул уюткусу болуп эсептелет десек болот. Анткени ушул кыргыз элинин тарыхында эң маанилүү ушул дата 1924-жылы болгон. Андан кийин 1920-жылы биздин Кыргыз Республикабыздагы эгемендүүлүккө ээ болгон. Ошондон бери азыркы убакытка чейин биздин ушул мамлекетибиз ушул көз карандысызга ээ болгондон тартып өзүнүн эгемендигин ушундай ыраттуу түрдө ушундай чыңдоого багыт алып келатат десек болот. Ошон үчүн дагы материал күмүштөн болсо керек, баалуу металлдан жасалды да. Баалуу металлдардан жасалган. Ооба. Мунун монетанын салмагы болсо 28 грамм, жүздөн 28 грамм, жүздөн бүтүн 28. Ал эми диаметри болсо 38,61 миллиметр. Ошондой эле жанагы кызыл түс менен логотиптин дагы сүрөттөлүшү бул атайын түстүү басма ыкмасы менен дагы колдонулган болчу. Мындай заманбап технологияларды дайыма биз колдонуп турабыз десек болот. Жакшы. Мен болсо айтып кетет элем, урматтуу биздин катталуучуларыбыз, бизди көрүп жаткан мекендештерибиз, эгер сурооңуз болсо жазыңыз, комментарий калтырыңыз, биз сөзсүз түрдө ушу түз эфирде сиздин сурооңузду узатабыз. Жана кийинки суроо ушул тарыхый сериясындагы бул канчанчы монета болуп саналат, жана буга чейин дагы ушундай маанилүү бир тарыхый даталарга кандай монеталар чыкты эле, канча монета чыкты эле? Деги эле биздин ушул улуттук банктын коллекциялык монеталар чыгаруу алкагында көп сериялар чыгарылат ар кандай. Анын ичинен тарыхый окуялар абдан популярдуу десек болот. Мисалы, азыркы убакытка чейин 20дан ашуун аталыштары монеталар чыгарылган. Мисалы кандайлар? Бул ушул биздин эгемендүү Кыргызстаныбызга арналган эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына, эгемендүүлүк мамлекетибиздин 30 жылдыгына арналган алтын күмүш монеталар. Ошондой эле тарыхый окуя, мисалы Курманжан Даткага 200 жыл деген монета, Жусуп Баласагынга 1000 жыл. Ушул улуттук валютабыздын дагы мааракесине арналган 10 жылына, 25 жылдыгына арналган монеталар. Улуу жеңиштин 60 жылдыгы, 70 жылдыгы, 75 жылдыгы жана башка ушундай аттуу монеталардын баары ушул тарыхый окуялар сериясында чыгарылган. Жана булар монеталар боюнча толук маалыматты биздин банктын расмий интернет сайтында алсаңыздар болот. Орус, кыргыз тилдеринде толук маалыматтарды, кайсы монеталар сатууда бар же сатууда жок калгандар боюнча маалыматтар келтирилген. Атайын сайт дагы бар, Нумизмат НБКР деген. Кара Кыргыз автономиясынын 100 жылдыгына арналган монеталарды кантип сатып алса болот? Ушул туурасында да токтолуп кетсеңиз. Ушул биздин улуттук банктын коллекциялык монеталарын улуттук банктын кассаларында сатып алсаңыздар болот. Бул Бишкек шаарындагы улуттук банк мекемесинде жана ар бир областтык башкармалыктын мекемесинде биздин кассалар бар. Ушул кассаларга келип, эртең мененки саат 9-дан баштап саат 2-ге чейин келип сатып алсаңыздар болот. Сатып алганда бул жерде нак акча менен сатып алса болот же карта менен алсаңыздар болот. Ошондой эле биздин улуттук банк ушул 5 жылдан бери Нумизмат НБКР деген атайын веб интернет магазин деп коет да. Ошондой дагы бөлүмдү да ачканбыз. Ошол биздин улуттук банктын расмий сайтында кирсеңиздер, ошол интернет магазинибиз бар. Ошол жерге кирип, каалаган монетага заказ берип, буйрутма берип сатып алсаңыздар болот. Мындан 2 күн мурун эле башталса керек, сатыш. Буга чейин да маалымат жыйынын өткөргөнбүз улуттук банктан. Негизи суроо талап кандай болот? Жакшы, көппү суроо талап сатып алуу каалагандар? Ооба, азыркы учурга чейин дагы суроо талаптар абдан популярдуу, келип атат, сатып алып атышат. Эле күндөн баштап эле суроо талап жогору болуп атат. Анда азыр болсо ушу биздин катталуучулардын суроолоруна жана ой пикирлерине орун берсек. Н Осмонова, саламатсызбы? Улуттук банктын музейин кайсыл күнү барып көрсө болот?
бул көбүнчө биздин дагы башка адисибиз жооп берет, бирок менин маалыматыма караганда сиз бизде Улуттук банктын негизги офисинде бизде коомдук кабылдама бар. Ошол жака келип атайын арыз таштап кетсеңиз болот. Эгер убакыт баардыгы бош болсо, ошол күнү дагы чакырып калышыбыз мүмкүн. Бул биздин нумизматикалык музейге кыргыз жаранынан баштап чет элдиктерге чейин дагы арыз калтырышат. Анан көрүү болот. Баардык маалыматтар, баардык чыккан монеталар боюнча келип көрүп кетсеңиздер болот. Кийинки суроого Гвинсенс 12 дейт. Ал монета менен эмне кылса болот? Бул биздин жаңы катталуучу болуш керек. Жана көп монеталар жөнүндө билбейт. Ошол тууралуу кыскача айтып кетсеңиз, монеталар менен негизи эмне кылат? Монеталар негизи бул ар бир улуттук борбордук банктар, дүйнө жүзүндөгү баардык борбордук банктардын чыгарат. Анан бул монеталар болсо аркылуу ушул Кыргызстан жөнүндө мамлекетти таанып билсе болот. Бул жерде ушул кичинекей диаметри монетада бүткүл Кыргызстандын жөнүндөгү маалымат камтылган болот. Бул болсо ошондой эле бул борбордук банктын стабилдүүлүгүн дагы ырастайт десек болот. Ошондой эле бул монеталар дагы азыркы убакта сатууда бар. Ал эми ушул монеталарды сатуудан кассадан уже сатылбай калгандан кийин бул монеталарды болсо дагы алардын ошо нумизматикалык баалуулары дагы жогорулайт жана ушул нумизматтардын арасында абдан ушундай алардын баасы көтөрүлүп бул монеталар дагы инвестиция катары да колдонсок болот экен дагы. Ошол белек катары тапшырса болот. Ошондой эле бул монеталардын ушул нумизматикалык баалуулугун сактап калыш үчүн албетте буларга абдан аяр мамиле жасаш керек. Бул монеталарды атайын акрил капсуласына катып, андан кийин кутучага салабыз. Анткени акрил капсуласынан монеталарды чыгарбаш керек. Манжалардын издери калбаш керек. Антпесе бул металлдын бузулушуна алып келет десек болот. Жана эгерде ушундай манжалардын издери калып калса, кебиз менен тазаласаңар деле алардын издери калып, бул монетанын ушул пруф деген сапаты бул абдан жогорку сапаттагы сапаты жок болуп, андан кийин металлдын ошо лом катары эле уже өткөрүп койсоңуздар деле болот экен да. Ал эми ушул нумизматикалык баалуулугу жалаң гана ушул монетанын жанакы ары бери мындай бетин карасаңыздар, алдыңкы бети жанакы арткы бети аяз мындай оюн чийим түшүргөндө мындай ушундай жылмакай болот. Абдан ушундай жогорку сапат менен мындай зеркальное отражение деп ушундай сапаты менен жасалган, жогорку сапаттагы ушул пруф деген сапаты менен Ошондуктан кошумчалай кетсем, рахмат Күмүшай. Чындыгында эле бул монеталар биринчи кезекте бул атайын монета чогулган коллекционирование монет деп коет. Бул хобби да, атайын өзүнчө вторичный да рынок бар, экинчи рынок. Ошондой эле муну как инвестиция катары да караса болот. Биз муну өткөн темабыз биздин эфирлерибизде талкууладык элек. Ошондуктан урматтуу катталуучулар, жаңы катталуучулар, мүмкүн кабарыңыз жоктур, бирок көбүрөөк кененирээк биз бул темасына кызыгып, мүмкүн биздин кардарлар да болуп калышы мүмкүн, биздин монеталардын дагы. Анда эмесе рахмат, анда биз эфирибизди орус тилинде да токтолуп кетсек. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы продолжаем эфир на русском языке. Но если вы желаете задать вопрос на кыргызском, то можете это смело сделать. Тема нашего эфира – это монета, посвященная столетию каракыргызской автономии. И наш гость – главный экономист управления денежной наличности Национального банка Күмүшай Артыкова. И вот давайте остановимся, да, на первый вопрос. Расскажите подробнее о новой монете. Здравствуйте еще раз. Позвольте вам представить новую монету, которую выпустил Национальный банк Кыргызской Республики в 2024 году с 20 августа. Называется она Каракыргызской, 100 лет Каракыргызской автономной области. Вот она монета наша.
наша красивая. Эта монета изготовлена из серебра, и на лицевой стороне монеты основным элементом сюжета является логотип в виде, значит, цифры 100, которые ассоциируются с горами Алато, которые представлены в виде национального орнамента и означают еще бесконечность. А снизу еще надпись «Jill» написана. Выполнена она красным цветом, вот, цветной печатью. Вот на верхней стороне монеты изображены горы Алато, а на нижней части монеты это национальный символ Кыргызстана, это снежный барс. Вот. И также есть номиналы монеты, надписи монеты. Вот. Это основной сюжет лицевой стороны монеты. С оборотной стороны монеты у нас тоже очень красивый сюжет. Здесь изображен в самом центре герб Кыргызской республики. А в обрамлении герба мы видим тоже стилизованное изображение цветов, которые встречаются в горах Алато. Также здесь есть год выпуска, металл монеты и банк-эмитент, то есть надпись Национального банка Кыргызской республики. Это серебряная монета размещена в силовую капсулу, а потом она размещена вот в такой красивом футляре, и к нему еще прилагается сертификат качества. Вот, цена этой монеты стоит 4820 сомов. Все-таки именно серебряные монеты, они стоят немного дороже, чем никелевые или из других материалов. Ну, я не говорю о золоте, да? Да, серебряные не всегда так. Ну, они сформированы исходя из стоимости металла, услуги монетного двора. Вот, Национальный банк не получает прибыль от реализации коллекционных монет. Хорошо, вот следующий вопрос. Какую смысловую нагрузку несет в себе данная серия монет? Какие отличия есть? Да, эта монета, значит, выпущена в серии исторические события. И, наверное, здесь оно было задумано в прошлом году, когда президент нашей страны издал указ о праздновании 100-летия со дня образования Кыргызской автономной области. И в рамках плана мероприятий по празднованию этого юбилейного мероприятия Национальным банком было предложено выпустить серебряную монету значит, в честь этого юбилейного мероприятия. Ну, вообще, мы все знаем, что в 1924 году это является очень важной датой для кыргызского народа, потому что она подтверждает как бы возрождение кыргызской государственности. И потом следующий исторический путь, конечно, это является это провозглашение, значит, независимости Кыргызстана в 1991 году. Вот, и, наверное, с обретением независимости Кыргызской республики, значит, наша страна последовательно осуществляет курс на укрепление своего собственного суверенитета. И с этой целью в честь этого юбилея, 100-летнего юбилея, была выпущена эта такая вот коллекционная монета. Спасибо. И вот тоже такой вопрос, а какая по счету эта коллекционная монета на тематику, на историческую тематику? Национальным банком выпускаются различные коллекционные монеты в различных сериях. И одна из самых популярных серий – это исторические события. И если сейчас вообще Национальным банком выпущено 95 монет, то из них около 20 с лишним монет – это монеты, которые были выпущены в серии исторических событий. Это такие монеты, например, как посвященная независимости кыргызской государственности. Например, это 25-летие независимости,
30-летия независимости Кыргызской Республики, монеты, посвященные юбилейным датам национальной валюты, например, 10 лет национальной валюты, 30 лет СОМУ называется. Кроме этого, у нас в этой серии были выпущены монеты, посвященные 200-летию Курманджан Датла, тысячелетию Баласагыну, или, например, 60-летию Великой Победе, 70-летию Великой Победе, 75-летию Великой Победе. Вот. Также, например, тоже, в общем, полная информация о монетах, которые мы выпустили вот в серии исторических событий, они размещены на официальном интернет-сайте Национального банка, и вы можете там получить полную информацию, какие монеты сейчас имеются в продаже, какие монеты вот не реализуются в настоящее время. И самый популярный вопрос: как можно купить новые монеты? Значит, монеты Национального банка продаются свободно в кассах Национального банка. Например, в Бишкеке они продаются, в Бишкеке и в Чуйской области вы можете купить в городе Бишкек по адресу Мирталиева, 101, с 9 часов до 2 часов. И в других регионах также они продаются. Например, в каждом областном управлении Национального банка есть тоже касса, и тоже они продают такие коллекционные монеты. И желающие купить монету, они могут приобрести как за наличный расчет, за безналичный расчет, либо банковской картой. Вот. И также уже к 25-летию, наверное, национальной валюты, уже почти около 5 лет, у нас появился специальный тоже на сайте раздел, который называется интернет-магазин Национального банка, в общем, и там, получается, любой желающий может оставить свою заявку и может купить любую понравившуюся монету через этот сайт Нумизмат НБКР КИГ. И давайте сейчас дадим время вопросам наших подписчиков, комментариям. Майрамбекова И. Как можно устраиваться на работу? Немного не по теме. Уважаемая подписчица, у нас на сайте есть вакансии, все конкурсы. У нас подробная информация на нашем сайте. Можете НБКР КИГ зайти и узнать про это, про тендера и конкурсы. Давайте тогда остановимся. Подписчица на кыргызском спрашивала, зачем монеты, да, вкратце для наших новых новичков, скажем, в этой сфере, да? Да, вообще, для чего Национальный банк, значит, выпускает коллекционные монеты, да? Вопрос так звучит. Значит, Национальным банком выпускаются коллекционные монеты из золота, из серебра или из медно-никелевого сплава. И основной целью выпуска монет является, вот, наверное, популяризация каких-то исторических событий, которые происходят в нашей стране, различные на международном уровне или внутри страны республики. Мы их можем запечатлеть в виде монеты. И такие монеты у нас очень с 1995 года выпускаются, и они, к сожалению, тоже заканчиваются. И поэтому, когда вот их реализация завершается, то уже растет их нумизматическая ценность, и все монеты эти, они уже повышаются в цене 2-3 раза, и спрос на них очень высокий становится. И тогда, если вы использовали их в качестве инвестиций, то вы можете продать дороже. Это очень хороший подарок на день рождения, на свадьбу, и в то же время он еще имеет такой вот подтекст, такой вот в качестве инвестиционного характера. И очень тяжелая и интересная задача художника разместить какую-то одну тему на такой маленькой монете и передать всю смысл вот этой темы вот через эту коллекционную монету, получается. Очень трудная задача. И монеты наполнены современными, пользуются современными. Вот.
самые передовые технологии используют. И монеты очень интересно, когда они хорошо сохранены еще. Поэтому все коллекционные монеты из серебра, из золота, мы их размещаем в акриловую капсулу, а потом только мы их размещаем вот в такой красивый футляр. И просьба, чтобы вот из акриловой капсулы не скрывали и не трогали руками, пальчиками, потому что даже если останутся жирные пятна на монете, то уже начнется металл портиться, и даже если вы потом спиртиком и с ватой протрете там следы пятен, то останутся следы даже от ваты. Тогда уже эта монета не будет считаться, не будет привлекательной и потерять свое качество, международное качество proof. А это международное качество proof, это очень такое, вот, должно иметь такую зеркальную поверхность, и не должны быть никакие царапины на монете. Вот тогда она будет ценна. Вот. Спасибо большое за ценную информацию, полезную информацию для нас, да, которые интересуются как правильно будет? Нумизматика, да? Это такая сфера. Да, нумизматикой. Вот. Если у нас нет вопросов у наших подписчиков, мы, наверное, уже будем завершать наш прямой эфир. Мы благодарим всех наших подписчиков, мы благодарим вас, Кумушай. Я еще раз напомню, с нами был главный экономист управления денежной наличности Национального банка Кыргызской Республики Кумушай Артыкова. Также мы просим делиться этим видео со своими близкими, со своими коллегами. Оставляйте ваши комментарии. Также, что бы вы хотели узнать о деятельности Национального банка, предлагайте темы, что вас интересует, и мы постараемся дать подробную информацию. Всем до новых встреч!